sisa di bawah. Nah sudah lek telur semua mita itu lek. Satu kantong miteran. Mabuk kan guys. Tanya pemirsa dulu, bilang mabuk kan pemirsa. Mabuk kan pemirsa. Satu kantong mi keluar rek. Panggil gua kan pemirsa. Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Ada apa di timur itu? Di mana Sion? Nasyon. Kalau melentin mo video. Tahu suara, tidak ada suara dari belakang. May dating karulong ni naman. Kapag kalau melentin. Melentin ada kursi. Eh? Melentin nih. Alas si bantal. Takot tayo melentin kaya daw no. Meron lah. Dito bantal ano. Ya, dibiring na doon. Dito bantal kursi. Sampai na. Belum. Bisa malay nantar na ito sila kaya may nalok ko Hong Kong. Kamu nalok ko Hong Kong. Selamat jalan bang sendiri. Lagi bang. Kumakwantar nalok ko Bandari. Mabuk. Medyo milay din na Hong Kong. Ayaw ka. Mandi kisi ko mandi. Tapi ko dari atu kisi ko ni de kampung tapi Aman di belakang, yang di depan yang tidak aman pasien. Ano lah. Yang di belakang sudah ngorok. minta di kelapa. Wow. Kau panjang. Panjang. Bukan bantal muntah dede. Jadi na ba yun na? Sepak na tilis wala ba yun? Siguro ko to na pagkumpalas din na bocor. Ano? Masalah. Masalah. Sang kantong kang lah. Le. Amo li pagala lang kampung tadi dek.
mau dong kamu. Iya, makanya lendo. Kede pun soan kolok nada ko ke apa ada. Buka tapi anu Seperti kaca. Anu depan alai kono. Buka kaca lah. Kede ko ku tiberu. dapat Habis anak kan. Mak habis anak. Kalau buka kaca lah ni apa? sa sumulong kumuri. Bagaimana dia aman? Muka kata siya ibu na angin Bang mo ko. na lang. Yun. Bangun mo siyon. Okay. Ni lang wala ko tao. Apa to? Di jalan lurus lagi masa muntah ko itu. Anak sa tulog ko para sa. Jadi mau kon plastik. Kan natin kung na yun. Pasir kalau datang kan kita polisi. Apa? Tak itu. Tania. Dia apa ya? Itu kebantal ko mata. Ano ko kon? Pilih motion. Pasir masuk. Bedanya. Oh dedek sila lagi mabuk. Ben aku paham tasir kena mabuk sila. Mengabo nak. Mabuk sedikit. Satu kantong lagi. Semua atau tim itu? Dia longan ah. Itu gereja terus aja itu sini loh. Iya.
batok mo. O na yung uke ba na sa baso na nana yung uke marok yung bino. May lulong bang may lulong bang pangingin na pinaso mo. Parin-parin ba? Mali na nili na Pero ka nang kita deh. Iyo. Yung sa dalalam dyan, tamtamal eh. Toronto lule. Kaya ko pinapita na. Oke, bye. Napunta na kami sa atin. Isay, kumatan sa ba't kumabon din. Kami talaga yung ang laki morwali. Eh? Ang laki morwali. Ada. Patruk Soroko. Soroko. Itu sama pergi di Morowali. Tama. Segala macam tambang. Tasir ka itong pesan kopi lip pa kami. Ding. Eh? Ding, Den, Iyo. Siya. sila pagila. eh pagpupilaw na oleh ni dito do berat kung kita na ng di makaroon ng kuko. Oh begitu. Iyo, para kang kitang ko Dah. Tahu harga yang kita no? ato ka. Sampai kita ba iru berat itu sudah nanti iru kini Diba? Senang mana-mana itu. Kalau positif mati main. Dahil Itali. Merinda ya. Ini. Oh. Ini. Kaya mo. Nasa pa naman pa rin po. At kasi na sukuyan. Oh, strong dulu mo. Punta pernah mo ba ito min lang. Oh, dia mo. Ako tiwam mo. Ay, pitutulo mo. Hindi mo ko pa ito nakalatayan na may pansin ko nila. Tapos, Hindi po ito ang atan. isa nga din. Ito ba hindi man nagmisa? Mga pala sila nagkamusil.
Sakto na ito din eh. Ba't Dire mo rin. Kumbita pa. Iya. Masih buka. Iya bang. Hindi lang floras nilo. Hindi, okay. Tumabot ba ang balag ako na eh. Eh? Tumabot ko yung balag. Iyo, kilo kim. Iyo. May karang-karang harga na ni. Yo. Sadang di. Pan. Ano bali yan kita. Kasi mo bale man hindi ko may. Ay, pati ko ay dito na nakaprin ay katwa din na sa lima. Oo, mga pamitaw din. Macam lang. Kita orang tabi sa misaw. Ano dito to kapwa. Nasa skap po. Lahan natin tangki lawan. Sige di malam. Ah, pergi aja. Apa? Asan? Ada pa. Namkan deh. Namkan deh kung kay. John. Kaya, nampak mo kumungka. Ha? Dapat.
Mushroom. Sige. Directory ni Belo tama ante masih. Galing. So ni may prato siya. Tapos yung pila dito. Low pa. So, something apa? Alin mo kapalopo ini bosku. Kapalopo. Kedua. Sudah di Palopo. Ano masih mari di lampu merah tar kan harusan di lampu merah na tahu ya. Kita medio loh deh. Ternyata Dan lurtar air tu tanto Posiro. iya. Ternyata pula. Tanya daw kali.
Sige ni Pedro. Tapos tiro mo man ano ba? Hindi ko, ano yun. Kalian. Ano ni man yung beto. Yan dyan ako, ano? Tekar ko man ng pilot. Saan mi? Iyo. Nakuha lang sa maro. Nagayro ko dito. Ay, Katino, nakuha lang ano. Ah, nakito. Nagaraw na. tayo ko natin. Hindi talag ko. Eh? Ano ko. Yo. Hindi mo kampalo ko. Lang to benar na. Ano kan dolo 5 kan. Itu sortia. Kumain dulu sa benar pora itu tiang. Nama du kades. Asma. Ada lebih orang tepa. Lalu tambah tu. Ya kan ni kau mau kau tahu pora air kamu telepon. Iya iya. Mana kabar? Kung naman sa ulit ito. Ini di atas. Para mamanan. Para dyan. Duduk di atas. Naga bukan mobil lah. Tangan lagi. Nilai teman kalau kemarin. Terus. Ngale dito. Terus maki. Iyo. Kaya mo ganun ta. Jalan ke bawah. Naik ke bawah. Diyan lang. Eh? Lan. Eh? Dera ko dara bisa na. Oh yun eh. Buat si muka ano lamay. Pretzel. Ada dua tipe meresap. Apa terus? Panjangan. Oh, Doon pala ini na. Udah pendek iya mo tadi. patama to nina. Ito ano. Iya pa Okay. jus ulit iya. Oh na, mababali mo kila. Bili direbalim ti din eh. Oh, yun, bersambung. Lapar mo ko. Lapar do ko ako. Ah, Ba't lamang isa kita may panson din.
Yak ya. Ay mali bulong buwatoy ha, pitan. Bara na akong telepon niya. Ano ba, Mi? Ay si Hu, ano, may luto. Kasih telepon lo, permintaan. Ah, nala malilala pero ko mo kasi tampi. Pwede matanto ko naman eh. Pasti nagampay. Sa still puro ka dulu. Total telepon at masusak ano. Masusak si Kampan. Aman mulai dede. Aman. Jalan lurus mana? Ba dito kantor pulis ini deh. Oh, Ami. nama ko rekam. Ana din hindi ko na bilang porsek. Nasir ko kumulan ng teror kita mo kantor polisi. Ito lang eh. Tambah nomor kita. Eh? Polisi aja. Ito kung banar na ni. Tama ko tamataan mo akto tanta ke lurus jalan. Jadi ke pinji belo inay. Galau Doon lang ito sago. Sago porsi besar. Jalanan Buda pada lu. Eh, Buda pa. puro pasagun to dulu deh. Buda. Ita martala sago sila kay Tayo. tayo pala. Tayo pa. Tamu law. Bawa no buda. Yan ang siapa daw. Yan. Kada gibasi dia masih apa? Ano ada rin. Ano tong le? Andre rana anu, malogo. Satu lontak. Oh, Iyalah karena ada jangka waktunya dulu itu. oh begitu. Iyalah. Yang kayak ada solo tulisan kan. Kalau sudah lewat jangka waktunya Badalor sa. ada kelainan. Dari luar kamu tilang tuh di batu. Batu lagi pikir. Di sini jual sapi kurban. Oh, Irtiban walau bilo anu na walau kasih lau. Aja nih. Pinggir jalan antara kita. Kan bila pulau. Batu nih. Batu tidak apa. imo ya, tumi kay pinggir susi mo timi. Bilok balik kay kampung tami sa doto tayo, pero lang bisaya na tagliyan na dyan. Ketaruan lang ang bago, kiko Kristi dulu. Eh? Dolang bang kumi? Dolang bang ki dolang. Bisa?
Jangan. Keluar sekarang. Ambil lang po sa auto mi. Eh? Pero pa. Sa atin tip ki sa auto. Labi. Pasasok. Dito bilim tasik sa auto ma pa yun na. Sim na. Tinang taja. Dali pikir kan depan tunu dali. Basta bang gitu dah lele sila. Bagus sambil. Si bos yang pam dan le nasi kadao po na. Bos itu kan kan dia. Bos si kasona sa Kasona. pina. Senyol kolose. Uli na solo. Di play juga kok. Sila. Jadi Tasyon. Bagaimana kabar? Mau Kasi kan mabodo kamu. sama ni tapos pa. Hindi bagas ni sana mabon. Bagasi Wah. sa raya. Ayo, itu laut diri besar sekali, tidak ada ujungnya leh. Kasi kiri kamanta ada mas yung tasik dede. Ada. May itas bali bolong dulu. Mau ke lagi? Mau. Ano itu Kenapa? sana? Ano rumahnya Nenek Adus? Oh, di mana tuh rumahnya Nenek Adus? Sana itu kelihatan atapnya. Udah, nilai dia betul gunung lah kok. Tutup mata supaya pasang. Lapar mo ko. Iya, makan kue leh. Mau? Enggak. Bagus bagus. Oh, kan naman, ada musik. Dapat sila lah. Wala minggu tawa. Batu Manggalar ka. Anak sekolah minggu kolong-kolongan. Male matam baru pe kantong depa. Jago boleh mama. Atuh mana boleh. Anak sekolah minggu kabuto-buto.